Idemo ljudi, novi dan, novi video. Ko nije zapratio kanal neka zaprati i krećemo. Danas idemo prošetati kroz jedan tržni centar koji se nalazi tu uz Crveni trg, odmah pokraj. GUM, Gospodarstveni univerzalni magazin. Zgrada je izgrađena prije više od 100 godina u tipičnom ruskom stilu, kao što se vidi po fasadi. Idemo da vidimo unutra kako izgleda čuveni GUM. Ljudi, buka je unutra, glasno sa svih strana, čuju se fontane, čuje se narod, muzika sa svih strana. Ovdje su cijene veoma visoke. Centar, šta da se radi. Ali što kažu, svaka roba ima svog kupca. Ljudi guže se za sladoled, šta je ovo, braće moja draga, pa da se džabe dijeli. Sila ljudi, jedno za sladoled. Idemo, bježimo iz guže. Idemo gore na most, da rozgled pogledamo kako izgleda.
Inače, prvu reklamu za ovaj tržni centar uradio je svima dobro poznat Majakovski, koji kaže: sve što treba vaše tijelo i to vam nudi gum. Stvarno ovdje ima svega, samo je cijene malo povisoke. Naravno, svaka roba svoga kupca ima. I toliko o veličanstvenom gumu. Mi idemo sad na ulicu. Zapratite kanal da ne propustite sljedeći video.